Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala alukantata kuruman ekalange wani waki muusuntake kanda alubwafa. Adi ebba faharu waki duwastaka waki wagutaka waki tantan kanda alubwafa. Ei hagigatuga aluganmenge iman terikama aluganmenge hashiganduga mihunna josha fori ituru koddiru mattaka. Sawbaki abadu duwaswaregga abadu ekkala gotaka alukantata kuran jehenama faharegga alugan mennan undaguwegen dago vedana ehem bima alugan mennan ahare baddal kurar e aharuge terega eba ade wara barakateri duwastakevves egotun alugan menna miharu baddal kurmam mi annani waram mativeri waram ma massare ramadan mas mi mahuga Allah subhanahu wa ta'ala me fortama kamaka guruwan bawa levvikama mi bayan kurabani giyamata hame jehenden e foi demionnane kawan Allah subhanahu wa ta'ala wani bayan koddevwafa egotun alugon men mi fota kiyamamve mi fotuga wa huriha kamakan amal kuramun daru mi foi bawa levvu mahaki ei waram mativeri massarek kamavves alugon men eba hituga ashagannu wanjehe adi hama ehemme mi mahat tayyarumge gotun alugon men eba jehe wara bodeti kantattake kura egotun emme fortama kamege gotuga alugon men Allah subhanahu wa ta'ala yang ikhlas teri wanjehe ikhlas teri uma ekko mi mativeri duwastawga alugon men emme furihamen alukan ada kurumattaka wara boda niyek gannan jehe sawbaki nabiyya sallallahu alaihi wasallam bayan koddevwa fawa fadai komme amalevves binawegen annani e niyatuge macca innamal a'malu binniyat ekadefan sallallahu alaihi wasallam mi hadith kurabwani komme amalevves binawegen annani e niyatuge maccashe egotun alugon men emme fortama kamaka ikhlas terikama ekko warab warugaden azum kanda alabvi niyek gannamvi mi massaruga alugon men vi emme bodaka alugon menge hashiganduga huriha bare beenon koggen Allah subhanahu wa ta'ala ge russewma fussewon hodu mattaka adihama ehemme mi matiyeri massaru baddal kuraru alugon men ebe jehe alugon menna mige kurin kuraifawa faafatakun taubawa sawbaki taubawumaki hagigatuga ituran ena kuriyan oittaga hew amal kurumattaka libe warabbodu hivvare adihama ehemme taubawa miha enayaki faafa neffada mihikama nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi hadis kurabani ehemima alugan men mifada ma masaraka baddal kurumattaka alugan men tayyariyumge gotun alugan men eba jehe alugan menge niyetta ikhlas kuran Allah subhanahu wa ta'ala taka khalis kuran adihama ehemme alugan men Allah subhanahu wa ta'ala taka ginaginan taubawe istighfar kuran jehe alugan men kuriyan tanuga mustaqbalga alugan men kureve amalta ki ei sida rangalo amalta ke kamuga hedumattaka subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik.